Kuruka y'umukahumuro kandi of course music itutere rizoba abantu bageta rumba style music genere noreva irimo ringara irimo runtu rwinji mnonga konka kuranga twafite ko mumbera yenyine ya weekend. It's a Friday and the weekend starts from here at TV West. Konka kuna nabagambire twino mujenyi mbamweta Godwin Nabimanya. Godwin Nabimanya Oine extra talent y'abantu binji batine y'abantu binji barukwegomba y'abantu binji barukugira ngo ogo muntu nachikorata kandi ogo mwana nasiga ninga na televishani bisiika emukureba nko mashomero za katuni design zone zikuba ziri bisiika ogo mwana nabikora kandi na aho kuba bineza art pieces omumajugabo nazo no shangazi hanikire munungi munonga nawe nazikora ko of course emboze ejo yona naza kugitugambira aha kandi tumwinaho mu studio nakwakira Godwin ninye nakira yabare kunyakira ramusi abantu bari ati umuntu ari TV West kandi obagambira amazina gawe nahi waruga ndi Godwin Nabimanya ndiye izina ryanje kandi ebishushani ndiyo ninduganya mitiyobora kandi nohondo ukora Yesu akanjuna mwene mukama simu amina niyenda kusima TV West Vision Group ahabwo kumperezo mu show tindu kushitwara nk'ekintu cya butosha. That's true. Nimbasima mwebare mnonga kandi kureba ngo ndi hambeho eshaheze niyenda kuramusya bona barukundeba abantu banje bona niyenda kubaramusya no ba clients ba yes ba clients banje yes bona nimbaramusya kanye sije bono bagambire ngo rizori ya TV West yego kandi abazire n'abazire yes wazarwa nkayi Godwin nkazarwa isinjiro tata no mburize hazo wirobwa akabaryo akanasa yo mundinzi na kurisinjiro na ntungamo konka obwambweno owitu ni bikokora eriyo muri mpumude kabura ryantonde kabura hariyo MPN Sogwe MPN numyano wanje mnonga kanda na gumukazi wanje woman MP Pony yesa kandi twakwakira kandi Agent TV West nyenda tutandikireho aha emboze liyeta okutandika ku banzo tugambere wazarwota washomota okusiga ebishushani wija wakwegota ogumba ndi muto nkabanye n'emyaka nkena haza tata akabana akashoma senior 4 yakuzire yatuzire nambwere mwena akabana akora art ndeba natere ekitoki ekitoki akatere ekitoki arupapura narebe ekitoki kiricho cyenyine cyaba cyo cyenyine wakuchagura narebe umushisha natanga mwenu nanye naguma ntyo nintero ebe obishushani om primary ntyo ngashomeraho nyakera primary school na zantunga mu high school na shomo bushomesa ndio mushomesa mutendeke Bishop Stuart Kibingo ntyo naguma ninkora art kandi tindashomere ati ngushomenka ha university or what konka ate yindukora it is more an inborn thing yes inborn mwenu necho necho obwa hati ndio mushomesa ahari Uganda Bible Institute mushomesa theology mushomesa orujungu na ebya karamagezi computer yes computer so toyinecho washomere ka art konka okushomo kwanje naba nindeba umuntu na sige kishani hati kuntu ko kushomo kwanje nje ngwaza kuza gukora industrial art ati ndabikoze rebi umbantu abona hostingire gukora emirmejo you're very exceptional because abumbe nimba nindeto shanga akakora industrial art akakora simanyiki hatiwe oriyo mu Bible Institute no shomesa English and computer but you're doing art yes uchuriyo no terembos
nyija nshoma bushomesa nza Golden Bells Primary School yaho Kachenche nambwenu ni nsima Chamore na no kumpere rezemerumo Kachenche nho witwa nampereze merumo aha Golden Bells ibyo bishane byone roho niyendo kubisiga mbwenu nangwa nindamusya naba staff abo nabeji babona nabe nashomisa noho natandikire okuzore kichonjo cyanje habo kuba ninyishka Chamore akareto wo kusiga ebishani mwe nanyaho arubaju najantere kanjezeho nsi hati ubwo ko noshomesaho nkaba nishomesaho so ndebe kintu cyarugamo tunatandikiraho Chamore yamperezo murumo naguma ni musija nabandi bamanya naguma ni nkora antyo mwe no kusiga ebishani ebyaha cartoons ni nchikunda munonga nyine passion au mugihecho munonga so nukora na cartoons yes cartoons bisiika amashomero yani nimbikore byo mazina okuza kwehurira ngo aba professional painter ninga umusiji webishani ukagutandika ryari nkoko nakugambira aho Golden Bells nokori yo mwaka 2017 so nija nashumisaho Mandela Junior nambara preparatory nangwa ambara preparatory noho natungire okumanywa munonga ahabo kuba nkasigaho naho ambarira kindagatini wabanotahamu norebe ekishani cha katuni kinasigire nija na training abana basinga contest ya World Food Day omwana bamuhereza award na nabandi basinga nangwe tichecho chonga ijwaha omukwa kabiro tukasinga training abana basinga contest yabiretebekanisiwe Embassy of Japan twazo mu Embassy of ya Japan twateze bishana ba ambassador twazo mu mahurire New Vision na Simon David mun to kureba kandi habwaki ahabwa art start kintu cyone kindi ninde bishane biliyoni biza screen ebyo ejo nemwe ahamirimo eyakora kandi noreba ngo omuntu yakugira ngo taragire mu university kuza gukora industrial art konka aine talent yo kusiga kintu echo no sigaro kwebuza wakabiye gata concept because art ermo no developing a concept and concept zogiteka harupapura yes so iyo concept yo joti nawo katuneshamye kubera yetyo yakwasiretyo ka ekirabo simanye ko zireti concept ne yijeta no developing got ejo ninji developing one okureba abane kibakunda abana bato nibakunda ki kandi nibakunda colors ezero bright colors no shanga nko ndijo ya telebishani yes nibirungi aine skill bonka tiyamanya colors nizihezo gukora resa kwihayo kintu kikabonera kityo nindeba ati level y'abana nk'abana sare no banzo manye barukunda rero reba karazi rero otamu creativity mwenu kandi na balance nore bintu ebyo balance injireje muno so Oine Godwin Nabimanya kando no mushomesa professional teacher kandi na shomesa Bible Institute aho muri Nyamutiyobora noreba omurimo gwa gukora guru very exceptional tutugwa buri yomo kugira ngo tarashomere art konka ikintu kiriyo mu ngaro nagwihira harishe ishaka no mburizi konka na ngo akatere kitoki yaracarga yoje yenda kuchagura hwa rupapuro kandi no twina hariyo natutebeza embozi yo kweli so Godwin so twaturiyo mu 2017 watandika 2018 yes watandika kufuna burumormo wazanka ipreparatora hiwano tugambira so hati talent no jirebota talent erije kandi no murumo I can say full time job art ne yendo bwire art ne yenda materials ebyo koresa kandi ebyo koresa nibyo biri kwihayo
eshano wakoresa ebintu biri substandard yes no tunge kintu kiri substandard hati ngo kunabe ni training abana bakusingezo contests nkaba nkoresa materials ziri standard rero nte mbagambira na basics byo ne birukwetengwa obito bari ku training abana bato ninga abakuze abato ngo wasingire award ya World Food Day akaba ine myaka 8 yasingi hanga ryona sure okay that is when ati yanje ni ndebo mbero byo misho natunga sente nkore garare konkobwa hati ya nimbandi na jagstick ahwaho waba no shuma hari ahakibira cha National Forest ahari ibira no wendo ukora nawe acting kezo nuhondo mwenu konkani ndebo mbiro byo misho nanyengire art garare yanje kandi passion ndije eryo mu training abana kugira ngo abantu bakuru na neminyeto n'abantu bakuru kugira ngo ntaba selfish nteyendeza ikintu utafa nacho naba nishemero naba you pass it to generations aha wagamba kintu cha materials ezo material how are they readily available muzihanka hezi muzigura sente zikwingana ningane art neyo mugiga ahabo kuba no basa kuba creative okorese chako ohondobo obo amakara okore okwatikara urundo rupapura otezikara otashi turu kufumuka shoro papura nga no rebo kwa shaping ikara otera rupapura otira ikintu cyawo oyegeraho okwega kiri kwetenga ngo oboine sente rero ko rukweza kucetegereza ogura materials nutushira kuziha Kampala ninga mu mutawu no munabwe no zibazirimo arimo stocks za ababo stocking ebintu ko mu supermarkets konga no bano manye cyo rukwenda no bano manye cyo rukwenda okay mu China nabikwata mu shanga mwene kintu kitaruga okay adogwe Godwin Nabimanya kanda kiriyo natutebeze mbozi yeye tuchumwe yonjira kandi mpaka turahumuremenda hashaha ibiri neshweka nyanda tugumize mu turi kubura idakika nkibirisha tukumura tubare actually dakikemwe kumura iyo nogira ngo hati uri umushomesa yego kandi haro talent yego icyo kureba ngo nicukora niki kuri yo murumo ubwo washomere na naha talent iyo tarashomera konkeri ni bone noreba ngo does it strike the balance ninga nore haro cyukusinga kitayi cyasho abo emerumo ya ati obumwe nebetaro ahabo kuba abantu tibaku obumwe no shanga umuntu yaja ngo untera portrait free ko umunyono wanje Godwin nsijira kashani tonsigira kashani kandi oshanga mweno tatunga muka sente omurimo gwanje ogwo kushomesa ningukunda munonga kandi nko kunakugambira to train person knowledge na kora art konka passion munonga ebyo muri art na transferring it kandi okugitransferinga no kurabira omukwegesa ekindi yo ninkora okay twaza kumura mukache kandi ntugaruka na Godwin Nabimanya akiriya hakutebeze mbozi yeye ekintu kwa kuchikora katumure mukache ejin TV we no kolecha mani okushanga ngo okiriya TV West kanda twine Godwin Nabimanya no musiji webishani kanda akiriya hana tugambire mbozi yeye so Godwin turukuza kumura okiriyo no tugambira hagati ya okushomesa na talent akasenta kinje ne kariganka akasente aka ati ko nakabasa no basa kutunga nke sente zo rukoro kwezi ozikore nko mu biro bishatu ngo musandemo ahabo kugira ngo hati no nintumbasa kutunga nkishomero no shanga hara y'amashomero mingi
abana nibakunda ebintu bya cartoons kandi nibashemeza munonga abo kuba nibarebe bakureba cartoons omuka babishanga ishomero mweno they feel at home baguma mu mberejo mweno shanga natunga omurumo nkogwe nagukora nkesandemu natunga sente zokukora okwezi mweno ati erimu sente kuzima nyenda tukorera ka illustration abantu bamanye ngu ekintu ekyo nkirigayo oba tutere ki naraza kutera I can do anything ninjira shana no you are even a lefter ninkoresa mosho no kwesana mosho so nyenda nza kufuna close up ya illustration abantu barebe cyenyine cyo ryo no illustrating naza kutera hwentuha mwenu ujubaju ejon sketch yentu here no sketch yentu ha narinda nkoresa kacumu yemerira kuguru kumwe ariyo nakora sketch ya kwereka cyenyine cyakora yaba ariyo muka no maybe sketch just n'ekintu just kwereka ngu ikintu nakimanya kandi nikirigayeje konka wo muhiro bwire nkizo bariyona nabasa kutera katuni ninga kutere nkiyo nkokori akuteka harupapura orugeyo nkoko shime kuba no rugayo so ni cyariyo nakora turebe ntuhayo yarigireyo within just a few minutes ariyo nareba ngu ntuhaya rugayo it's a national bird natere ntuha ahabo kuba ninkundi ihanga ryanje kandi ntuha na national emblem ya ihanga ryitu so okuza kusiga because at age in sketch okuza kusiga as you continuing okuza kusiga nk'ekishani nkikutwara obwire bukwingana kikati jenke gentu how is a sketch then you're going to make it real nkikutwara nk'obwire bukwingana nintwa noreba tin nachitaho omutima kugira ngo omukasheshe ngwizo baryone nyoni artist orukukore sobwire buke mwenu I want things done ninyende bintu birakuke kuwa kutari kurara ha kintu ni kibasa kuntwara eshahibiri yego kukisiga ukakisiga kikaba cyo mbweno okashoti bakiciriza bakikwasa yego so now you're drawing Ariana akora from imagination na assuming ngo Ariana arebe ntuha okumanya ngu texture ninga colors eki kintu nimukimanya mutima because hatukuza tukumkumuri no kora feathers ezo how do you like differentiate textures obumwe ikintu noba wakirebereho ninga shiko kuza gukora ikintu otwara obwire o studying each part o yetegereza buri kichweka ninkoresa rangi ki ninjitaburanta shades ne rugayeta no Oine kutwara obwire okateka to kufaga guruka nona za kora kintu eki no teka otabure rangi otwara obwire nyowe rangi nani nkitabura yabeta karugire muje tindu kubasa kukitandaka tubasa kuza jabe nkinta msa ati no kukwate biranje karaze ebyo simanyi wakwata green wateka mukire noza kufuna karaki neno kwate cyumuntu oteka mu cyumuntu za kufuna ki ebintu ebyo ne technique kandi n'ikirungi kumanya kutabura erangezo ahabo kubana zukwera munonga waba no siga ekishani
ahingambire entuha yo yargayo kare kandi twineho bimwe pieces zimwe za kukora kanurani ka modo kaka Anita of course size nezaba Anita size nezaba Anita kandi nazo zinaha. I think that is enough. Okay, that is so sounds just a sketch. Yes sir. Noreva into heji gihereze close up abantu bagirebe sketch yito kutwagikora yagikora mu dakika nce mnonge dakika nkishatu konka noreba nkuyaza kuchereza obwire cyabandi basakurugayoje this is just ekiyakora mu dakika nkibiri ishatu so kuyaza kuta mu colors norentu hayito emerira kuguru kumwe nogirebe emerira kuguru kumwe kandi kuyaza kugita mu colors wanoza kurebera darangu ekintu cyargayoje twinohona na some of the pieces design numbireba ebebe numukira kubishanga omajube hanikire mwebuza nobiteza kamera ninga nobiteza ninga machine konka abana nibabisiga barukoyesa engaro oreba ngu ekintu cyargayoje harona naka nako noreba no mu cyumurunja kwise enyungu azwire bitenge byeye na African ataya kine kintu cyamana munonga noreba ngu obunto nuburgayoje so Godwin okuza kukora cage board iki cyo kuta board hatwa ichechi ni chukutwara bwire bukengaraje ni chintwara izoba ryona the whole day. Yes. Oshitamia kantwaka inshtami nambwe nyona banikora ati nabandi tinka hurra mushana nuho namanyire ndeje ati nekintu cyanje so none kushitama hero na nimpereje kureberaho ngo nimbasa gukora izoba ryona ndukora the same thing mwene nteho attention yamani kugira ngo ekintu nchereza izoba ryona inico nabaningambira nto mu izoba ninchikora nincheza no chikoro cheza so I think HPC nani ngenda ninjigura zinga eje nimbasa kujikukere mitwari 10 kamwe sente akasente kakaro konkana bwe niyo time yo kubagiremo energy and concentration because ekintu ekinyeteka ngu watch tamaho no tereza obwongo bwono bwawo bwona buzima so mitwari committee is worth so tukujya ngo ne sente nyingi habwongo bw'omuntu because ntugure ibintu bitine makuru ushanga no gure ibintu biryaho no bitomunje bitine makuru konka waguzine nk'ekintu first of all no wa supporting a local talent wa promoting a local content. I normally say promoting local content. Yes. Yeah, so Godwin turukugumizamu za bidakika 20 zarengo muri shaha ibiri zakasheshe kanda now oine talent oine okushomesa kandi iyo noteka ngu how can this industry because it eryaho abantu erumba abantu bache maybe even government doesn't even recognize it imwe nogira ngu nkamwaza kuba recognized mukamanya ngu mukwata you contribute something to the country. How can the sector be improved at industry? Eka improving etakurangu ni mu mwarugayo mwaza aha level imsheme kuba muri mu amanyangu twine pieces ezukorwa zitari zikuba imported yebare mnonga echo kubanza nimwe abarukutuhagira hati ngo kumunyesere kwijaha ico cyonka cyanyongeraho cyamani amuntu mwana wanje ryokwe yarebe bintu ukora ubundi ature nandeberaho arikureba Godwin konka hati bibacimanya abantu twine koreka artworks zitu kandi turukuherwa media na nabantu nkimwe kutwera kutu supportinga kandi na nekinde kinabani kugambira okwikiriza abana abantu bakaba trained echo kureberaho
noshanga omwana ariyo na ngomwana muto ariyo natera ati ngo mucumuro unyowe nkamba ninkora ati kongo muzire oshanga naje ati omwanya gwo kushoma ibitabo uryo hanoza kutera ibishani akwatanga ikishani cyo mwana akisagura tikintu kirungi omwana naba yanyiga rero nka artist naba yanyigira kimwe mbwenu no kureba ngo wa supporting abana abo wabahereza ebyo kukoresa ebyo kwetengwa mwenu baba motivated by you the parent or the guardian na ekindi okugira ngo aterugeyo no n'abantu kujimanya ngo ati nesera ate kusera ngo kugereza kujivaluinga I think abo buzubuntu ho bukiri tuka appreciate ingere value yari mu kintu ece kimukora yes so ni ntekateka ngo twache valuing ito nk'abantu ba clients kibasa kubongera hahandi yes gumiza muri kirino tugambe hata artist akora umurimo gwe izoba ryona ataho bwenge bwe ataho bwirebwe azamushana gumutera ukiza kumushashura uti ogaruke ati nikimugarura hansi konka yaba nakora kantuke okamuhereza akasimoke na yongera mu amani rero ati shining ningo umwe enkiza kugambira emitwaro 20 nkeje art piece uje utokoza iseki aza kureba ikineke uguno mwenda atatandika kubara business akabaho atumwenda atera ikintu zinga ukorise atandika kubara business atandika kubara business kumbe tamangu there is a lot apart from which yareba ariho ikintu ecyamane cykubanza korwa so ni ntegateka art industry ya kurugayo twine ko appreciating efforts z'umutekamo then tukareba ko twagenda omisho kandi turiko yongerayo nyenda nabwo tutere mutoki aha tugambireho iwe nk'omuntu oyireho your redo takurangu talent yawe tuwafanayo yagira it is passed over to some generations to come. Yes. Ndo ready dangu omuntu yampchira akaja to Godwin I'm weak in this area nyowendo very free in most ombwiro bwinji tindu kucharginga sente abo kuba waza kucharginga sente no charginga zingahi kweje so muntu skill koko nagambira of course training is important neyetengwa okwegesubwa ahabo kuba waba noreba umuntu arukora noreba kuyatabure rangi noreba eranje yataha background yenyuma mwenu training neyetengwa so ninyenda kwiga omu artist yokwe tabakamumanyiri kugira ngo agumize munakora ekiricho nubwo kukora kache konka kaboniri ko konka nakaku selling mwenu agume na practicinga ko kubona ubwire bwo ku practicinga no ko kuba better kunkutunga amashomero go kusigaho katunzi nuko ndugumaniye yongero okugu kandi abantu binje umwe nibanga kutusupporting shanga inyishomero ngomo muri mbara aza kweta artist owokwe hari tingwera kugira ngo Kampala konka mena ayeto muntu wahari kandi expensively oshanga kakatunemwe nagitere mitwaro 15 ekishani kimwe kandi Godwin aryaha nabasa nkakota yeze sente okay anyenda nawe tureba itemyeto katagumisirizo mbintu bingi kuja ekintu kitakura calculator sente tukira kuchugumisirizamu yiwe nkomunyeto no gumisirizo takura ogumisiriza patience no gihankayo patience ni akasente in the near future nikiza kweyongera patience echo kubanza ninje har ruhanga kuko nabanagambe ngunkajunwa mwenu nimba nimanyangu ruhanga naija kuhereza omugisha ebintu byanje bindu kukora echo kureberaho nkato kundya ogwo no mugisha ogwo ruhanga yampereza abo kuba kushanga ngo abamwe bashashura sente konka kureba Godwin bamutekatekaho bamweta ati kintu twara nke cyagutosha
ego. Okay, now turiyo ntwendereza abeda kikabiri na munane zarengo muri shaha ibiri zakasheshe kandi nyenda omugambo bwo rukwendera omwe numora agambire numora aramukiza abantu numora asimire buri cyumwe nuhora ahereze n'abantu contacts ukagamba naho kushangwa mbwenu details zawe zone. Yego. That's your last message. My last message neza ahabazire abine abana abayorekire interest omura art kugira ngo batakaba maramani bagumene babahwera oshango mwana najya ati daddy ngurire berangi kongo shango mzee najya ati oshango mzee nagira ngo oryaho to kushomaje hati oryo mbishani ngo byo tine cye bira kuyambe konka torukumanya umwana ogwe nyensi naija kuba muntu ki mwene kuno cyangwa abazire banje ordinary first omukiga akandi discouraging yaje ati nakushanga notere kishani ninza kutera nkaba ntarije kwika hahindi mwene ni mpabura abo ni mbahiga beyongere okukora je bateho umutima kutari gukora rero bateho umutima cyibaro gukora obwire no bwisha kwika ati yabo erangana. So ramsya abanywana bawe bazire bawe buri omwena kuri ati abantu bawe abantu bakora musya bone bingi nimza kubanza ndamusya bazire banje. Ordinary first omukiga na mama Verna chakunzire bari kabura. Na staff ya Golden Bells ahina akozire na tichamore nabeja binashomise Golden Bells na aba staff Mandela Junior School nabeja binabenishomesa na staff Mbara Preparatory na tichawini namura tinka gutwara nke cya burijo. Ni ndamusya staff ya Uganda na ababuruzi mbona bona bingi barukumanya aha Uganda Bible Institute kandi teberwe abatari muri Mbarra nabo nabaramusya naramusya na Bereans aba Bereans nabaramusya Bereans Bible Study Fellowship na worship team na worship explosion na Jagstick ogogo unagambira art gallery na wana traininga abokora art aineho hina banywana banje bari yaheru yabara Canada nabo nabaramusya bar Dubai nabaramusya nkaba pen nabo nabaramusya buzimana naba ntira status akafly yako mwena nimba kunda kandi mbendeza je mwenu tinkaba mentioning amazina bona kwayo mazima nimba kunda bashomere contacts za umuntu arikwenda kufuna. Omuntu orikwenda kuntunga aha Facebook ninkoresa Nabimanya Godwin UG Twitter Nabimanya Godwin UG Nabimanya Godwin Instagram Nabimanya Godwin kandi namba yanje ni 0 mushanju 25 2 rero Airtel 0 mushanju 50 kinana nkaga nina 22. Ogo yabar Godwin Nabimanya kandi of course twashemera umunonga kushanga ngo wija kandi twafuna kira kandi nzo kubantu kweyongera akire tukaba kanywani kitu kandi excuse me
Adolf Ayoreka ninye nabantebekanise program eji kind of course ekiro negendo misho hariyo nhazayo efrembe y'emizano then Simpson moments konkanyo weze shaha nasibira tukwatagana rwa katano rukwija program ni yemwe presenter ni womwe eshaha nizemwe shaha yemwe kuza shaha ibiri nechweka kanda nabaninkora na Anita tukunda Prevence akampura nka producer hamwe na Evans Twine nka control room kurango kintu watch for now nyona zo mu weekend kind of course zo mu Chikadi.